Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Makapungpungtutak king katuyang. Talagang ay sukat kan. Nay, apay. Rumor ka manay? Mapanak la bumulod iti pariyo kini Maribanang. Kunak numapan ka manan makistoryan nga agmalmalay. Maribanang! Maray! Yuho! Nay, apay nga ngawan sumumbat. Ay, agoray ka man. Kumarik anapintas! Maribanang! Ada, kumaray! Apay! Mayat! Nay, nakaisam ka man ita, Maray? Si Kaman mo ti awagan da itinapintas no saan ka nga umisam. Anya ayat ti masapul mo, kumaray. Umayak ko mabumulod iti dakkel aparyok mo, Maray. Ah? Apay, masapul adakkel aparyok ayat ti bulodam. Una, tapangilutwak nga rod ijay pinartik amanok asidaan mikin ni Badungkaw. Na, agpalastong mananday ti ako marik Ah, awan ti dakkel aparyok ko, Maray. Basit lang ti adda. Hey, oray ibagak anak pimpintas ka, Maray, awan? Ay awan, Maray. Basit nga rod ti adda. Nungay ibagak asika ti kapipintasan ako, Maray. Awan lata? Awan lata, Maray. Apay, aya nga ipilit mo. Mapanak man langan, ha? Na, agungat pa'y. Kasta unay ti kusilap na apimanaw. Asino di kinasarita, dungaw. Ay, ni man kumarik atuyang. Bumulbulod iti dakkel apariyok. Kunak nga awan. Nakakusilap kit din apimanaw. Pinabuludam ko man. Amumutan ti ugali da di ako marim. Ay, awan nga rod. No adda akat pinabuluda ko na dagaws. Gumura man da yan Ay, talaga nga rod nga awan ti pariyok adakkel. Iso nga uray gumura kanyak. Awan ti maramid ko. Nagmalmalam ka nga awan dito'y balay. Saan ka din nga agungot? Tanapanak bimulod iti paryok adakkel di talaod. Nagadayam, tinapan mo bimuludan. Nagimut-mut nga min data ako marik abanang. Iso anapanak kun ay jilaod. Nakiinistorya pa yan Awanay, sumip ngetay. Ado, tinwarwaras ko at chismes may papan kini kumarik abanang. Anya, Apay nga main adi na kayat apabuludan. pinerjam manay ni kumari mabana. Ingka kidin partyen dia dakkel amanok. Ta iluto kun dito'y dakkel aparyok abinulod ko. Kwarog, niantim ngay. Antay di balita. Ado nga minti asikaswan na. Iswasaan na amasango ti umay dito'y tersinam. Ibagaman tao may dito tersenak, taday bagakan kwa na. Amo kun man niya ti bagam kan kuana, kagawad. Aw, amom. Una, nagparta ka talaga nga gwaras ti chismes. Na makadagaws. Ay, niantim ka no. Ado tilon na asaan anabay bayadan. Saan laday ta? Nagwaras pa yun na naimot ni Auntie Kabanang. Kat amom no sino tinaggapuan day ta chismes. Ninanatuyang. Pud na kwarog. Jakla pagarupan na maiturod ni Marituyang apir dyan ni Maribanang. Kahit amo day to niantay. Aday baga kantay. Anya day ta, kwarog. Nagwaras dito'y barangay. Nga duti utang mo asaan mo na baybayadan. Anya? Saan laday ta? At dapay. Ala,
Ibagam amin, kwarog. Manulang nga aldaw asa anak arimrimwar. At danti maiwarwaras ama di adamag may papankanyak. Imot ka kanupay. Ay unay mo't daytan apanang dadael da kanyak. Siyempre, ni kumarim atuyang ti amin na naggapuan da kita. Ay, kunakon kay. Amo kon, talaga aperjenak dayja ako marek. Mas dawa ka antay. Apay nga perperjen na kamatan ni nanatuyang. Ay, jak ngamin pinabuludan iti paryok abulbuludan na. Agasem tikas tangar aramidan na. Perperjan na kaun. Dinaklap intay. Ah, Mapan ko man ipungot-pungot dayja ako marek. ay di ka lang mapain. Bay-bay amon. Anya baybayan. Na, Dadadaulan na kadagiti tattao dito barangay tayaw. ay nabayam ta mauman tulad tamang perdikan ka. Lumabas lang dito balay. Ay, pasensya amon. No perjanak pa'y maminsan. Talaga adya kun mapasensyaan. Malala. Di na siguro ulitin. Amok nga umay ka dito tersenak, Mare. Wen, taado ti kayat ko adamagan kan ka. Ay na, pag-istoryaan da kan dito'y kabildatan. Ay, wen nga rod. Ni Marituyang, tinangiwarwara sa naimot ka nga ado ti utang mau. Marurudak nga rod. Ay, no di naklalinapdan ni intay ngay na. Mapan kun apaan day jay ako marita. Apay aya, nagapa kayo? Ay, jak ngamin pinabuludan iti dakkel aparyok apaglutuan na kano. Paglutuan na kuma iti manok asidaan da kan ni pari badong. Para day talaang pinerdyan na kan. Wen nga rod. Iso asika mare. No umay bumulod Ay, kan jak pabuludan. Uray istoryaan na ka iti kaaruba. Oray pay. Sa bagay, saan siguro nga umay bumulod kan ka? Marwaman ti kasta nga ugali na. Agpinerde kamin ano kasta ti kaya na. Sumardeng ka namang perperday kani kumarim abanang tuya. Oo, dinak nga rod pinabuludan. Sumardeng akidan. Di ka lang mabain. Kumarim, perperja makasta. Ay, sumardeng ka si kabadaw. Anyaya ti maganap mo iti day tangan aramidan. Nasakit nga rod tinakam ka. Kay, mang perdikan, no saan da ka pinabuludan. Ay nabadong talaga kastuya kon idi pailaang. Kimarkaro ka nga ron itan, abimakit kan. Pimuskol pa yan, tarupam. Awan pa yan, babayin mau. Fay! Hinanatuyang day ta umasidig, chi. Ay, wine. Umay man agchismis day tan. Tilan tu manis istoryahan nan. Una, lakid di. Pumanaw ka pa lang. Ha? Mapanak ang balay danggal kaw. Agsubliak to inton pumanaw ni nanatuyang. Uras yak, mate. Awan oras ko dumag iti istorya day ta. Bakit? Antay ta. Ay nah, maray. Mapanak kumadita paradaan da kwaraw. Sumungsungad ak pailaan, pimanaw da kiday. Nay, apay nga tangay. Jakman amaw, sapay adda ko maistorya kadakwada. Anya ti istorya amaya. Sika man laangan ti pangistorya ak. Anya dayta. Anya manan dayta nga istorya am. Manan, itaglang o may agistorya kan ka. Manan kunam kitain. Anya nga rod dayta. Dayja ako marim abanang ak. Ay na, umay ka manan mangiwaras iti pamerde. Ay na, saan mo akayat adenggan ti istorya akan ka? Diyak kayat, tamo ka sana pudnaw. Na, nagtulag kayon samot kin ni Maribanang. Anya nagtulag nga ibagbagamat. Wano, binayadan na ka. Unay matikas ta pa nagpampanunot mo. Kaya't naasawan. Agkadwa kayaw. Kasi good mat ngagkakadwa tayo atalaw. Anyat pa nagkunam aya. Siyak ti deng gemaray, tapudno ti bagakan ka. Adaya mamamatikan ka. Na, ay sos, di kag sasaw iti kasta marikwanang. Amin na tattao dito'y kabildatan, mamati da iti amin nga ibagak. Iso ano ibagak kadakwa da nagminupuskan, mamati da adagos. Na pati pa nagminupos ko is istoryaam kadakwada. Awan ni tuyang ka. Isuari mo arak mitin di ta balay may. Nakita mi ang nagpaabagatan.
Inaldaw a pumanpanaw. Saan na ko na mas asikasaw? Kasta ka day? No kanayon nakasta ni tuyang ka o. Isukat ko niti sa balay. Aw, nangag mo di imbaga ni Tata Badang pala. Ah? Ay, nangag ko ah. Asino kada kayo tinakapilang agpailay? Siya, apay ka day. Itulod nakman ni Jay Ilay. Anya ti aramida mi jay. Pinakman mang berok iti pangisukatak ni tuyang ka. Ha? Ni, dandani ka na dong parkap. Di mo tumitkit kita anti pagpagnam. Papanam ay, di talang abagatan kap. Masabat mo ditan ni Kumari Tuyang. Kapitan, amom ka din wanya ti imbaga ni Tata Badong may papan ka ni Nana Tuyang? Anya nga dita, isukat ka nun ni Tata Badong. Nangag mo nga imbaga na? Wan kap, kinapudno na. Nagpaitulod pa'y ka ni Kwarog iji ilay. Tagbirok ka nun ti isukat na ka ni Nana Tuyang. Kasta, talaga asukatan na ni Nana Tuyang. Anyat gatangam. Gumatangak man madamdama, kagawad. Adala istorya ak. Istorya mo natan ay. Ado ti tao dito tersenak. Uwan nga ron. Husto ta ado ti makangag. Istorya mo na, tado kami ngagdengag. Pati siya makidenggagan. Amuyo ka di anapan nagbirok ni Tata Badong iti isukat na kanina na tuyang. Nay, sigurado kay ti dayta ngay bagbagam. Uy, nangagaw. Na, kasanumot ngamin asaan da nga isukat ni Nana Tuyang. Agkarapanaw mo't ije balay da. Nas ka na maamuan dahito ni Nana Tuyang. Maamuan na dayto ya. Sigurado dayta. Nagado kami anak hangag. Kita am dagiti tattao dito tersenak. Nakangangadang agdengdengag. Uwan nga ron. Ang impod no ti bagbagak. Kasi dagtan ni Jay Ilay, Tata Badang. Para takam ti agmanihaw ko araw. Tamasapa ta makasangpay. Una, tapno makabiro ka niti pangisukatam kininana tuyang. Way, araw. Kasino ngay mat ti pangisukatam? Ay kadyay mo't napintas a bakit ah. Jay classmate ko iday. Kaya't mo sawang, agsarak kayo dito ili ita? Way, araw. Di mo'y magbagay iti sa bali ah. Duwata lang ang makaamo iti day tao. Pare Tuyang. Oh, apay, kapitan. Anyat orasan. Malumsan. Ada ka pa'y lang di tayo. Wen, kapitan. Mapanak pa'y adita daya. Kalpasan na, ijay abagatan. Talaga apindaam amin ah. Ay katwan kapitan. Na. Taado nga minti ko kumarik nga agur-uray iti istorya. Adamat istorya ak. Na, nausum kamot gayam ang makichismis, kapitan. Ay, sana chismis ti bagak. Pudno. Ibagam nga rudan. Tasambutak dagiti akikinuto ako kumarik di tadaya. Amom ka di nagpailin di pare ba daw? Apay ko mga agpailay, kat awan mo't gatangan na. Gumatang lang ayat agpaili. Adda ni badong ko ijay balay may, kapitan. Nagpailay. Tagbirok iti kasukat mo. Anya? Sukat na kan. Oh, di nakman pagdandanagan, kapitan. Ibagbagak lang tinangag ka. Iso nga agawid ka. Taamangan no nakabiro kan iti sa bali ni Paribada. Marituyang, agawid kan. Ay, un maray, tanay, madanagan ak. Nay, madlaw mo ang madandanagan ka. Apay. Ay, isukat na kano ni badong kao. Anya? Imbaga ni kapitan. Ay, wen, nakita nga agpaiso ni Badong Mau. Nagpailay. Anya? Intulod ni Kwarog ija ilay. Iso nga agawid akon maray. Amangan no isukat na ngagpaiso ni badong kao. Anya ngay, nag-date kayo matlang di pangisukatam kininana tuyang. Uy na. Bakit matlang di pangisukatam kan kuana? Ubing basay. Ay, daytan ni nana tuyang. Kasangsangpot na di tabalayaw. Ay, way. Ala, bumabakan Tata Badong. Nakadanon tan dito'y batok ti balayaw. Apay, naggapuan ba daw? Inakman banban ni Kasan tuyang. Naggapuwak ijay ilay. Napan ka nagbirok, iti pangisukatam kanya? Exactly. Way. Sukat na katalagan? Katwin na. Hindi na kisugsukat ba daw? Ibabay na gayam. Ibabay na kuna yan. Nagano ti gumurgura king ka. Gapo iti ugali manalay nga magpirday. Ay, agbalbaliwak no isuti kayat mau. Agbalbaliwak kun ba daw tapno sanak nga isukat.
Uyang agbalbaliw kan tapno saan na ka nga isukat ni Tata Badong. Ala sige, diton tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan nun labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.